Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanai surat pau ngengi rikelut nawi dua nasurona puang Allah Ta'ala nabitta to neseria pammasina niya asalamakan. Makada Amirul Mukminin Abu Bakar naya alat biranna riwatturi kalluna nabitta sallallahu alaihi wasallam nigi tari surat makkalluna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taro ribolana ripas salama iri Allah Ta'ala pole risininna anu mappe jajjae ritengalalan ripallawagange naya alat biranna surat makkalluna nabitta narekko ritiwi ilo mallopi ripas salama iri pole riak kasulangenna angin marajai ritengah dolangan makkede nabitta sallallahu alaihi wasallam nigi tarik surat makkallu ku ribolana narekko nalupai calai tagatna rian lupai toi waramparan dari tau lolangi narekko ritiwi ilo mamusu ripas salama iri Allah Ta'ala pole risininna anu pak buno-bunoi kain kalinga ni matu upan nasanga ki alat biranna surat makkallu na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riyasona asenenge riwatun asarae engkani Jibrailu tur pole rilangie nasabak pasurona buang Allah Ta'ala nalattu na Jibrailu nak beresalan ni nabitta makkada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh surona Allah Ta'ala na ilorang ipuang Allah Ta'ala diponcori widuae makkada nabitta Jibrailu aga na upake narekko pura karikellu aga tau wasongko makkada ni Jibrailu surona Allah Ta'ala tania ikon misengi pakeamu enrenge songkokmu aga na enrek na Jibrailu rilangie nangolo ripuang Allah Ta'ala nasompa na Jibrailu makkada puang maelok ni rikellu toria masetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makkade puang Allah Ta'ala Jibrailu iko nakkellu itu ria masikku Muhammad na karena elokku lono risuruga mualangi daung ajutubie makudara erupan nasi lampa buek burengi songko na songko iripura makkellu na tauria masikku Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nari bettiro na peri-peri na Jibrailu lori suruga na letuk nari babanna suruga nak beresel na Jibrailu makkada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nari bali na bereselan nari malaika ere duang pangunruan na suruga makkada wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh niga turisaliwang metek ni Jibrailu makkada iya Jibrailu makkutana ni ridoang pangonroan na baban na suruga makkada aga katata makbaliada ni makkada iya Jibrailu nasuro kapuang Allah Ta'ala malangi daw maju tubi silampa makudara rupanna maelo riep buras songko enrenge pakaianna toria masena Muhammad sallallahu alaihi wasallam makkade malaikat riduang
Temakan itu pamasina pong Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de pura-puranna lebiranna agana nanala ni Jibrailu riasuro ngingi nalisu na pay mangolo ri pong Allah Ta'ala makde pong Allah Ta'ala Jibrailu lono mutiwirangi songko na endrengi pakianna toria masekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam na turun na Jibrailu rilinoe tiwirangi songko na endrengi pakianna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naita niritu songko na endrengi pakianna nabitta cara killa matapak pada ulawat tepue risepule paompo na ulan ramalang matapak pada ulawat tasae acok kesimana sinin na pakyang engkay sinin na alangnya makutanan nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makda niga keluka makbaliada ni Jibrailu makda surona Allah Ta'ala iya nakeluk ko nasaba elok na pong Allah Ta'ala nabaca ni Jibrailu makda mukhallikina ru'usakum wa ma kafirina la takhafun narikeluk na nabitta sallallahu alaihi wasallam pada angka mana ni anak apona angka mana toni sahabat na iya pae Abu Bakar riyatauna, Umar riyabiona, Usmar riolona, Ali rimondrinna. Pada macin nama nangim malai widua na nabitta sallallahu alaihi wasallam. 10 na paumpo na ulang ramalang, riasona asenenge. Riwatun ni as-sarain arikellu bilua na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kamanatoni anak wijadarie tur poler langie risuro ripong Allah Ta'ala lommale wiluat na nabitta nale silampa nale sima na genoi na pada masyorang iripaledon na nasa barakana nabitta kuritu saman na de gagawiluat na nabitta makden no ritanay nasaba masero egana anak wijadari tur poler langie lau pada malay barakat na nabitta agana nangoli na pong Allah Ta'ala magkada alaman ng iwiluwa na torya masikku Muhammad sallallahu alaihi wasallam napura na rikellu nabitta Muhammad nabila niritu egana lampak wilua na nabitta naiya egana enek ketinna eneng lesana enek ratuna enek sebuna enek ratuna enek pulona enek lampak sikut toni ro egana anak sikut toni ro egana wetong irilangie sikut toro egana bulu-bululan roalena makada Jibrailu nigi tari surat makkeluk nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riak dampengi dosa nari Allah Ta'ala nasabak barakah naritu nigi bacai napamula ripon nalatu ricapana riak dampengi dosa nari Allah Ta'ala narekok mata pemui atin na tok baca ngengi tau maring kalingang ngengi mat dunuk dosana pada tua duduk na daung ajuk kajunge na tapo yang rile sangesoy makadatoy payamapong Allah Ta'ala nigi tau taruh surat makkelu na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakalagbi majapuri werengi pamase mega
Makre Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi kitau pakalep surat makeluku majepu iya na pakalep nigi pakalep ka buang Allah Ta'ala na pakalep bi. Makre si payama Jibrailu nigi tau pakalep surat makelu na Nabi ta Muhammad ipasalewangan ngiri puang Allah Ta'ala rilino laturi akhirat. Makre puang Allah Ta'ala nigi tahu taruh surat makeluna nabita napakasingi wi onrona majeputan ri kira-kira iri tau palau salai. Makre nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tahu taruh yariga masih yariga nabaca majepuri pasalewangan ngiri Allah Ta'ala risinin na pak buno-bunoe si bawa anu mapejak-jae nasabak barakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makre Nabi iko sininna tau ummae engkalingai matu adakku na iya ummaku tau makkali tutungengi sempajal 5 wettuna na poade kalimat sadae na puasangi rilalen na ular ramalang mapittarak nenia na pesusek ke waramparanna na pandre to malupue na painut to madekai na pallipaki to makbilangi narekok makkuniro ya tonaro ummakku ya tonaro wangan rongan matir yesu kiamat ya tonaro te kuewa masarang rilino laturi akhirat. Nigi tau tempat perwi surat makeluku mancaji balikku tanya toy ummakku majepu kabar iritu risaliwal limakku imbonro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.